ibyari byarahishwe biragaragaye ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo. Uyu mupaka bita Gahumba ku ruhande rw'u Burundi, ukaba ku ruhande rwa Kongo bakahita Kavimvira. Hakaba hagaragaye amakamyo agera kuri 35 apakiye zahabu yinjiraga mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe kandi habyutse hagaragara imirwano hagati yo mu kigo cya FDLR. Aha ni ikigo cya FDLR cyakorerwagamo imyitozo ijyanye n'abarundi bitorezagamo, ndetse hagatorezwamo n'abasirikare ba FDLR mu gufatanya kugira ngo bakomeze bahashe umutwe wa 23. Mu rugera rwo kuri uyu munsi kandi hakaba haturikijwe bombe muri iki kigo citorezagamo inyeshamba za FDLR, hakaba haturikijwe bombe. Ese byo byifashe bite? Nabyo turaje tubinyuramo muri aka kanya. Mu ishyamba rya Kibira bikaba ku ruhande rw'u Rwanda, bikaba mu ishyamba rya Nyungwe muri Rukerera hakaba haturikijwe bombe zikaze cyane, aho mu ishyamba rya Kibira ku ruhande rw'abarundi hitorezwagamo inyeshamba za FDLR. Biri kuvugwa ko iki kibombe cyaturikiye mu birindiro bya FDLR byari bimaze igihe kitari gitoya bitoza abasirikari bajaga guhangana na AFC M23 baturutse muri iki kigo. Muri iri shyamba rya Kibira FDLR ni inyeshyamba zatozwaga n'abarundi, zaturikanywe n'iki kibombe gikomeye cyane cyo mu bwoko bwa atomic missile bomb. Aha kandi bikaba byagaragaye ko hakorerwaga n'umugambi wo kuba batera igihugu cy'u Rwanda. Hagati aho kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yimenye inda. Mu rukera rwo kuri uyu munsi hakaba hagaragaye amakamyo agera kuri 35 apakiye zahabu. Aya makamyo akaba yaciye ku mupaka wa Kavimvira uhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi kamyo kandi zikaba zakomereje mu Burundi. Indege yamenye abacancuro bagera ku 2,000 ikabamena mu muji wa Bujumbura. Ahangaha bakaba baciye mu mupaka wa Uvira binjira muri Kongo kugira ngo bafatanye na FARDC kurwana na M23. Bikaba byagaragaye ko abacancuro bakomeje kwisuka cyane, ndetse iyo ndege yazanye abacancuro akaba ariyo yapakiye izo zahabu. Kugeza kuri aka kanya ntibyo byagaragara neza ngo mbese izi zahabu zije mu kihe gihugu, ariko nk'uko byagaragaye ko leta ya Kongo ifatanyije n'ubundi n'u Burundi mu kugira ngo bakomeze bagurishe amabuye y'agaciro. Aya mabuye y'agaciro akaba ariyo ava mu mafaranga agurwa intwaro n'igihugu cy'u Burundi, ndetse akanagurwa n'abacancuro ndetse akanatoza n'ingabo za FDLR muri uyu mujyi, ndetse akanasapotinga ingabo za FDLR mu kigo cyabarizwaga mu Kibira ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda. Bikaba byagaragaje ko mu gihe izi FDLR zatozwaga zajaga mu bihugu nka South Africa, mu bihugu bigiye bitandukanye, mu Uganda ndetse n'ibindi bihugu byose by'ibituranyi kugeza ubu ngubu bibarizwamo uyu mutwe wa FDLR. Mu gihe kandi si ubwa mbere Uburundi bwagerageza gucura umugambi wo gutera u Rwanda. Ibi kandi byabaye mu mwaka wa 2018, bikomereza mu mwaka wa 2002, bukomereza mu mwaka wa 2003, ndetse n'ejo bundi muri mwaka turimo mu kwezi kwa mbere. Aha hakaba hari imitwe nka Red Tabara, hakaba hari imitwe n'ubundi nka FRN ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye. Bigaragara ko iki kigo nubwo haturikijwe aho FDLR yitorezaga, mu bigaragara ko n'ubundi muri bice harimo ingabo zigiye zitandukanye ziri gutozwa kugira ngo zizatere u Rwanda. Leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo bakaba barumvikanye mu buryo bwo gusenya uyu mutwe, haba kuba wawima uburaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bigiye bitandukanye. Kugeza kuri uyu munsi Perezida Neva afatanyije na Perezida Tshisekedi wa Kongo n'ubundi akaba baranze gutsimbura ndetse bakanga gusenya uyu mutwe. Nk'uko bigaragazwa na raporo yakozwe na France News, byagaragaye ko amakimbirane ashingiye mu burasirazuba bwa Kongo ko ashingiye ku mutwe yitwaje intwaro nka FDLR ndetse n'abandi bose bahungabanya umutekano w'abaturage. Kugeza kuri aka kanya ntihari hagaragara imibare cyangwa se ibyangirijwe n'iyi bombe ngo bingana bite, ariko leta y'u Burundi
ndetse ufatanyije n'abapolisi bayo ikaba yatangaje ko igiye gukora iperereza kuri aba bakoze iki gitero, ikabasha kuvumbura ngo mbese ni bantu ki. Mu makuru yacu yo kuri uyu munsi kandi turaza kubabwira irindimuka ndetse n'ihananduka ndetse n'isenyuka ndetse n'irimbuka rya guverinoma ya Kongo, aho guverinoma ya Kongo ikomeje kugenda ifunga abayobozi bagiye batandukanye, abandi ikabirukana nta mpamvu. Ibi byagaragaje ko kandi M23 iri gutesha umutwe cyane ubuyobozi bwa Kongo, mu gihe guverinoma ya Kongo yanze kumvikana na M23 cyangwa se ngishyire mu bikorwa ibyo bumvikaniye i Doha. Byagaragaye ko uyu mugambi uri gucurwa na leta ya Kongo utari mwiza, bitewe nuko kugeza kuri ubu ngubu iri kugenda igenda ifunga abayobozi bagiye batandukanye bayobora, haba abakuru b'ingabo, abakora mu mutwe wo kurinda perezida ndetse n'abakora muri za minisiteri zigiye zitandukanye. Aha kandi twavuga ko yasimbuje na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. M23 nayo ikaba yatangiye operasiyo zihambaye cyane zo guhigisha uruhinde ndetse no gushaka hasi hejuru abarwanyi ba FDLR, haba n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Urugero ni nko muri rukera rwo kuri uyu munsi, aho haturikijwe n'ubundi ubwato bwari bupagiye abarenga 87 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo. Bari baturutse bari mu kiyaga cya Tanganyika baturutse muri Tanzania. FDLR ifite ibirindiro mu bihugu bigiye bitandukanye, ntabwo ari mu Burundi gusa, ahubwo no muri Tanzania bakaba bariyo. Kugeza kuri uyu munsi kandi habarurwa abarenga 12,000 bari mu nyeshyamba zigiye zitandukanye, aho ziri mu gihugu cy'u Burundi, iziri muri Kongo ndetse n'iziri mu bihugu by'ibituranyi muri rusange. Parike ya Kahuzi-Biega bikaba ifatwa nk'igicumbi cyangwa se ibirindiro bikomeye cyane bya FDLR. Hakaba hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane iri guhuza M23 ndetse na FDLR. Gusa iyi parike ya Kahuzi-Biega ntabwo irimo aba FDLR gusa, dore ko na Wazalendo zagize ibirindiro ndetse n'imigambi yose ndetse n'ibitero byose bigenda bigahungabanya umutekano cyangwa se no kuba bacura umugambi wo gusubiza M23 inyuma, byose bikaba bikorerwa muri iyi parike ya Kahuzi-Biega. Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yatangaje ko atizeye kugeza kuri isaha umutekano we atawizeye. Niyo mpamvu byatumye muri urukerera atumiza indege yuzuye abacancuro abaturutse muri Colombia ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye, habamo abarusiya ndetse n'ababurakawuta. Kugeza kuri uyu munsi uyu muperezida wa leta ya Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi bikaba biri kugaragara ko akomeje kurindwa n'abacancuro kuruta uko yarindwaga n'abasirikare b'abanyagihugu, mu gihe kandi abajenerali bagiye bakomakomeye bose yabamariye mu magereza. Mu gihe kandi byatangajwe ko uyu generali Kiwewe mwese muramuzi, bigaragara ko ashobora kuyaba yitabye Imana mu rukera rwo kuri uyu munsi. Ese Tshisekedi ibyo gusenya guverinoma, ese ibi byo bya Uvira byo kuba ari gukomeza kurunda abacancuro mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, ese kandi kuba ari gukomeza kwimika FDLR imbere ndetse no kugura ibikoresho bigiye bitandukanye, nko kuba yaguze n'indege iri mu bweko bwa F-16-20-29, iyi ngiyi ikaba irasa za misile zigiye zihambaye, ikaba imeze nk'agacurama. Ese byo ni umugambi ugaragaza ko iyi leta ya Kinshasa ikomeje inzira z'intambara. Ndetse reka tuvunagura ingingo dusesengura akantu ko kandi ni amakuru neza tugiye kwicara tugahera mu Burundi, aha mu shamba rya Kibira, aho FDLR zatozwaga n'abarundi zaturikanwe na bombe ikomeye cyane yaturitse mu rukera rwo kuri uyu munsi. Ese ibi byo byagenze gute? Twirwaneho irwana ku banyamurenge ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yari yavuze ko mu by'ukuri FDLR ikomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Aha kandi byagaragazwa na M23 mu cyimbo cy'uko leta ya Kongo na M23 bari bemeranyije mu buryo bw'agahenge ndetse n'amasezerano y'amahoro yakoreye Doha, ariko bikagaragara ko byose nta n'ikizima kigeze gikorwa. Operasiyo ya Kasamutwe nk'iyi ngiyi ntabwo byamenya bayikoze ndetse barimbuye izi nyeshyamba za FDLR. Kugeza kuri uyu munsi hari kubarurwa abagera kuri 87 bahitanywe n'iki gitero baturuka muri FDLR. Ibi kandi byakomejwe kuvugwaho na Perezida Neva w'u Burundi, aho yarakajwe cyane n'iki gitero cyakozwe kandi kugeza kuri saha na
polisi y'igihugu cy'u Burundi bikaba bitari byagaragara neza umuntu waba wakoze iki gitero. Kugeza kuri aka kanya kandi nta mutwe se cyangwa se igisirikare cyangwa se ibyo ari byo byose byaba biri kugaragaza ko nta mutwaro wigamba ko yaba yagabye iki gitero muri bino birindiro bya FDLR byatorezwagamo aba basirikare. Iki gisasu cyaturikiye mu gace ka Cibitoke mu shamba rya Kibira, kikaba kandi byagaragaje ko iki gisasu kiri mu bwoko bwa bombe atomic ranger, ariko mu bigaragara kikaba cyatezwe ntago mu buryo bugaragara ko ari ambush. Kugeza kuri aka kanya bikaba bigomeje kugaragaza ko leta ya Kongo ikomeje imirwano hagati ya 23 ndetse no gukomeza kwigwiza ibitwaro bya kirimbuzi ndetse no gukomeza kurwiza abacancuro muri bino bice bigenzurwa na 23. Mu rukera rwo kuri uyu munsi kandi uyu mupaka wa Kavimvira hakaba hagaragaye amakamyo agera kuri 18 yarapakiye abagera ku bihumbi 2 bacancuro bari bapakuruwe n'indege yari yaparitse mu Burundi. Mu by'ukuri bikaba byagaragaje ko mu rukera rwo kuri uyu munsi kandi ayo makamyo nubwo yatambukaga hakaba yahanye inzira n'ayatambukaga n'ubundi apakiye zahabu. Iyi ndege yazanye abacancuro kandi ikaba yasubijemo y'agaciro. Ibi byagaragaye ko mu buryo bwo kwishura abacancuro ndetse na bije zigiye zitandukanye zikorerwa mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ayo mafaranga atava mu gisirikari cya FDNB cyangwa se iyi leta y'u Burundi. Byagaragaye ko kandi amabuye y'agaciro agurishwa n'u Burundi aba yaturutse muri Kongo, ariko kandi akagaruka mu bikorwa bya gisirikari ndetse no kuba yabasha mu buryo bwo kuba iki gihugu cy'u Burundi nabwo cyabasha kwivana mu bukene, cyitwikiye ko gishaka gufasha leta ya Kongo kugira ngo kigarure amahoro muri kano karere. Leta y'u Burundi kandi ikaba ifite indege imwe gusa nayo yapfuye yaheze mu igaraje. Ibi bikaba byaragaragaje ko igihugu cy'u Burundi kugeza kuri saa kikaba kigaragara nk'igihugu kigikenye bitewe nuko n'ubundi kitabasha kugura indege cyangwa se ngo kigure ibikoresho bifatika mu kwiyunga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi hakaja hakomeza hava amabuye muri burasirazuba bwa Kongo, bagasaburira mu nduru, bakabagurisha barugigana, bakabaha intwaro ndetse n'abacancuro. Bikaba bikomeje kuzamura igihugu cy'u Burundi mu buryo bw'ubukungu ndetse no gukomeza kuba iki gihugu cy'u Burundi cyakomeza kudevelopa igitekerezo gifite cyo kuzatera leta y'u Rwanda, kibinyujije mu kuba cyatereyininga imitwe yitwaje intwaro nk'uko cyatereyiningaga FDLR mu irishamba rya Kibira, kandi kikaba gikomeje gutera inkunga mu bice bigiye bitandukanye. Uyu muperezida w'u Burundi bita Neva General Evariste Ndayishimiye mu mwaka utaha akaba yarasuye igihugu cya Kongo, akanavuga ko umuntu wese yabwiye urubyiruko rwa Kongo bita Wazalendo, akababwira ko uwakwifuza kugira nawe u Rwanda wese yamuha ubufasha, yakora uko ashoboye, yewe yakwemeza n'igihugu agagikenesha, ariko agafasha umuntu waba ugiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Ni muri uwo mujo kandi bakomeje kumvikana imirwano ahangaha muri Kavimvira ndetse n'imirwano ikomeje muri Uvira, ariko bikaba bigaragara ko nihinduka ry'abashinzwe umutekano b'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Chilombo, bikaba bigaragara ko akomeje kugenda asenya guverinoma ndetse no kugenda afunga abayobozi ndetse n'abajenerali bagiye batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu. Ibi kandi bikaba byaherekejwe no kuba mu rukera rwo kuri uyu munsi ayo makamyo bikaba bigaragara ko yigabagabanyije, harimo n'agiye kurinda umutekano w'igihugu. Uyu muperezida akaba akomeje kugaragaza ko atari kwizera kugeza kuri zisa abo akorana nabo bose, ariyo mpamvu umutekano wese ukaba uri kurindwa n'abacancuro ndetse baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Akaba akomeje gufunga abajenerali bagiye batandukanye, kandi muri urugero akaba hatangajwe urupfu rwa General Chiwewe. Bikaba byatangajwe ko yagerageje kwiyahura ndetse ari muri gereza, ariko mu by'ukuri bikaba atari kwiyahura. Bikaba bigaragara ko bamukubitiye kugeza kuri za nta andi makuru turabona kuri uyu mugabo, ariko ikigaragara cyo nuko ashobora kuba ari mayite. Mw'iri shyamba rya Kibira kandi hakaba hagaragayemo iyimuka ndetse n'ikwimura ibirindiro byari bimaze igihe kitari gitoya bikorera muri aka gace katurikijwemo bombe, mu gihe kandi hagaragaye amakamyo ndetse n'ibimodoka bya gisirikare birenga byinshi cyane bigera muri 50 bikomeye cyane. Aha kandi hari gutegurirwa umugambi ukomeye cyane
cyane wo kuba bashobora no kuzarasa kuri leta y'u Rwanda ku butaka bwa leta y'u Rwanda. Ibi kandi byagaragajwe nyuma y'aho barashemo bombe iki gisasu kigaturika muri kino kigo cyatozaga ingabo za FDLR iki butaka bw'abarundi. Ibi kandi bikaba byagaragaye ko Uburundi bwari bufite nta musiga igitekerezo cyo kuba cyatera ubutaka bw'u Rwanda, ariko bibikishije mu mutwe wa FDLR mu kwimuka ahantu ikibuno mpamaguru ikaba yabashije gukuramo ibikoresho bikeya bitewe nuko n'ubundi hari kurundwa ibimodoka bikomeye bya gisirikare ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Ibi bikagaragara ko umutwe wa FDLR kugeza kuri ubu ngubu udafite ubushobozi bwo kuba bwagura ibitwaro bingana gutya. Ibi byose bikaba byakorwaga n'u Burundi mu buryo bwo kwitwikira agacu kugira ngo bizagaragare ko mu by'ukuri ko ari FDLR yateye igihugu cy'u Rwanda kandi ari abarundi. Gahunda y'abarundi kugeza kuri izi saha ntabwo ari ugutera u Rwanda gusa, dore ko cyane ko bakomeje n'ubundi kwifatanya n'aba FDLR ndetse na FARDC ndetse n'abo bacyancuro bari guca mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Kugeza kuri aka kanya kandi ntabwo hari hatangazwa neza nimba koko imirwano irahagarara hagati ya leta ya Kongo na M23 bitewe n'aya masezerano. Tugaruke kandi ku mabuye ya zahabu aca mu gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri akagurishwa kugira ngo aze afashe FDLR ndetse akomeze afashe n'igisirikare cy'u Burundi. FDLR mu bigaragara ikaba byatsanzwe ifitanye amasezerano n'abarundi mu kugira ngo amabuye basahuye muri Kongo bije bifatwa kugira ngo bigaragaze ko atari umutwe wa FDLR waguze intwaro ahubwo ari abarundi baguze intwaro. FDLR mu ibanga rikomeye cyane ikaba yarahaye amafaranga ndetse ikaba ikomeje kuja itanga amazahabu agiye atandukanye nkaho mu bice kugeza ubu ngubu FDLR aho mu bice ikambitse byagaragaye ko amabuye yose acukurwa n'uyu mutwe wa FDLR agenda akagurishwa mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi bukavunjamo intwaro ndetse n'ibiryo ku mapaka bakavimvira, hakaba hariho haciba ibintu byose, haba ibifasha iyi FDLR ndetse n'ibyinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri komande ya Kisekedi. Kugeza kuri uyu munsi kandi ntabwo ari byo gusa, cyane ko n'ubundi leta y'u Burundi yumvaga yatera u Rwanda mu kuba bamara kugurisha amabuye y'agaciro bakura mu gihugu cya Kongo bakayagurisha ari FDLR yahoyohereje mu buryo bwo kurangiza kubona intwaro bakuri kuzafatanya bagatera u Rwanda. Ibi kandi byagaragaye bidasubirwaho, bimeze nkaho aho utera ibuye mu gihuru hakavumbuka byinshi, nubwo hatari hagaragara icyakozwe ndetse n'abakoze iki gitero, ariko iki gitero kikaba gisobanuye byinshi. Kora subscribe, share and comment mu gihe kandi utanawe wabikoze wibuke gukora like ndetse no gukurikirana ikiganiro cyacu kugira ngo udacikwa. Amakuru yacu nakagaruka. Murakoze cyane.